irikeun eta baos temani kita matur. Ini rumandi benten pajang benten buat. Kepicu pengos lan kepicu baos pensi yang ke projuru desa, ke projuru Banjarada, lan ke krama pengukuhan pusat terus salah katur benten. Ring kebentanan yang mati sampun benten buat urusan. Ada sih ke benten. Yang lebar semua lebar ring kebentanan mandi. Pada ane mereka bos mana benten bantang angin pekembang kayu dulu. Irike laris benten basan umur saking bentar. Melantaran ring kebentanan pemrut ide kedunin atau gitu. Ring kebentanan baos pemus punika laris kitiang nyawis tahun punika majang ring gitu ring tengah tuno. Benten kekalih untang pemus. Pertama ide betara mikiran pengrestu pacang ngecekan inggih ide. Pertama kepice pengrestu dia. Jeneng sapunika injan pikangkam titiang ring pramo lurus magi sapunika titiang ngocah teman. Sekati kaos awak punika. Keping kalih asane untang nah harus ikut titiang ngawis ndoro titiang wenten penyawis saking ide. Untang sami kaping kalih nah titiang irike matur mencari bani titiang menduwe pikangkam pacang ngecekan linggih Pak. Punika titiang matur. Mungkin titiang kaina ring dije patut titiang pacang ngelusur ring sedera pemagi ring dije patut titiang pacang ngelusur ring sedera sadu pacang angge titiang ngentosen kali sana sampun weh dan titiang kawak. Nah ri sampun sapunika laris ide betara sejebak jagatnya. Dedun maka sami bermaning musikian bebaos lan sida memasang putus tahu punika sami kaping kalih. Ri sampun maka sami ide betara ring sewidangan jagatnya ya lauk ring ide betara kemas pejenengan lauk ring ide betara ring sari maka sami memasang ring daging pemutus irike laris wenten atur saking apura tidak ngojah manut titiang dan kecakel untuk linggih ide. Dawa punika wenten atur saking ide sesunan iriki ampura tadi linggih ide betara adu gede Brahma. Ide mempengaruhi pacang ngaturan taruh angin rai ide adu gede ring pur usah satu ide sesuai dengan wiki ide betara adu gede mempengaruhi ngaturan taruh angin rai ide adu gede maka jalan ketujuan mana sayan rumakat sekala niskala nyalian jendel kan sekan kepunika daging pemus dawa punika napkala itu adu gede ring pusat ketut mutlak wali budal ring tengah. Ri sampun sapunika wenten pemus majang ring sekian titiang pindah ke prajuru desa pindah ke prajuru Banjarada pindah ke kramo maka sami napkala punika nyanggul sing sirone pemus punika. Aris titiang irike matur majang ring kramo. Napkala rakyat. Sampun nabi dadane kramo kencan titiang. Lurus margi. Aris sampun sapunika. Puput ring pemargi ring tengah yang tunon itu kalau wali undang ring pusat. Di sini kenjane ring Baktina untuk bagi pan aturan puncak tujuan kenjane ring Raspati umane sepan di dekat orang penyu. Ari sampun sebinanen galah punika. Ide utara sampun talar sampun katoran penyinar dan sebinanen galah punika mawali titiang. Irike raris titiang ngewantunin daging pemus punika majang ring titiang menduwe prajuru majang ring titiang menduwe anggo dulu titiang pindah ke kramo adat ring kramo adat. Nah ring sejeroning pemagi punika memasang pemutus sekali sana aturan titiang iwawu harus wonten prajuru titiang mriki saha pedak idiki pacang ngaturan pesadok riyen majang ring anggo prajuru. Ring sampun harus memasang pemutus
rahino mangkin pasti ke titiang sampun bedak tangkil di kiring nakar purun duwe nah pasti kenyane ring kewendan bagi punika ketujong titiang rahino mangkin wantah untuk uri sekadi atur titiang yen ning manti atur titiang puniki kesidenan sedaging sekali manung majantan dan